Hancur, ayo. Ya, ya. Hancur. 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 Hancur hatiku. Hancur hatiku. Yes. Hancur Hancur hatiku. Leonardo ikut. Hancur hatiku. Hancur. Hancur hatiku. Iya. Tuh. Cuca dia. Say follow him. You please singing. Saya nyanyi lagu Hancur Hatiku bisa? No. Hancur hatiku. Bisa. No, Bilang he Luna, wanted Bad you to song. gue juga sing penyanyi, his gue punya song. lagu. He wanted you to sing his song Hancur Hatiku. But Oh. the song is unbelievable Hancur. Yeah, you. Really? Unpredictable. Well, you know what? I don't know that one, but I have a Bahasa song. Okay, Oh, can you yes. sing that first? Okay, you song, you follow me. How about you follow me? Yeah, you Okay. follow me. You follow me. Enggak, lo ikutin dia katanya. Oh, iya, biarin. gue ngikutin Oke. lo. You ready? Do you wanna Nanti follow you? habis dia ngikutin, lo ngikutin dia, nanti dia ngikutin Yeah. lo. You wanna follow me? Ya, iya gue Oke, ikut. you first. Ya, gue You ikutin ready? lo. Lo Yes, tadi ikutin ready. gue. Terserah kita mau ikut mana. Here we go. Ya, oke. Oke. Ya. He's gonna follow me. You Ya, ready? ya, oke, please. You follow you. me. Ya, oke, Yes. oke. Harus ke pagi ini kisah cintaku tak pernah sempurna. Dia kayak punya asma ya. Good. Good, lu bisa gak itu Nyanyi teknik? begitu dia. With teknik. Apa? Teknik itu teknik. Oh, You ready? tekniknya. Yes. Harus ke pagi ini, Harus. ke pagi ini. Apa? Ngomong apa aja sih? Harus apa lagi? Apa lagi? Harus ke pagi ini. Harus. Apa lagi? Yeah. Iya. Iya. Oh, Betawi nih orang. Iya. Iya. Harus apa lagi? Ke pagi. Kisah cintaku. Kisah cintamu. Ku. Cintaku. Cinta- Kisah cintaku. Kisah cintaku. Yeah. Pales mata lo ya bagus dan dia lah daripada gue. Coba. Now, Good, you good. now you follow him. You good. Yuk, sekarang dia You- ngikutin lu. Sekarang dia ngikutin lu. You ikutin gue. Yeah. Follow. Yeah. You follow. Dia Yeah. lagi main I will Twitter, follow. follow-followan. Ya oke. You. I will follow him. Oke. Follow. Follow. Follow ya. Follow. Yeah. Oke? Oke. Aduh. Ready? Hey, he said follow. Hold on, I gotta follow him. Hancur. Hancur. Dia kena virus elo no. Kena virus elo no. Tuh dia kena virus elo. Dia sama sama lu. Dia sama iya. Penonton. Lucu juga orang Amerika ngondek. Ya. Oke. Hancur. Ayo. Ya. Hancur. 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 Hancur hatiku. Hancur hatiku. Yes. Hancur hatiku. Leonardo ikut. Hancur hatiku. Hancur hatiku. Iya. Tuh. Cuca dia. Say follow him. Hancur hatiku. Hancur. Gotta throw some more hip into it, baby. Yeah, Oke, tepuk tangan buat Ken Mart. throw some more hip into it. Dan juga Leonardo. Keren, you cool ya. Oke. Gotta throw some more hip into it. Yes. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Keren. Dia lucu banget. Berarti Kate Martin diajarin sama Olga gaya cuco. Lucu. Iya. Gaya cuco. Ya oke. Oke. Nah Kate Martin setuju nggak kalau Raffi Ahmad sama Nagita Slavina? Serius nih mau ditanyain. Gak usah lah. Okay, get my swagger back. Oh, Dia Oke. emang Oke, good. tahu. you like Indonesian girl? I love the Indonesian girls Oh, and women dia suka and the people. Oh, Yeah. So bilang I'm here Indonesia for you. cantik. Beautiful girl from Oh, boy. India. Wow. Oh, Kit That's what's up. Martin. Kit Martin.
That's Hello, what's hello, up. hello Kit. Ini wanita-wanita cantik yang ada di Indonesia. Beautiful song. Mereka A beautiful bertiga ini woman. adalah SPG WC umum. No. Don't Oke. don't listen to him. So Keith and Leonardo. Ya. Baiklah. Jadi SPG WC umum. SPG itu SPG Oke, apa ke jadi- minuman? Oh man. jadi buat sahabat dahsyat. Kalau Oke. What's so funny, Keith? Him. Oh, him. Tuh katanya lucu For banget. years I've been cracking up. Yes, Lo kalah sama dia. yes. Yeah, for years. I'm actor very famous Indonesia. Oh. I know this. Yes. Jadi katanya si Keith bertahun-tahun kalau ketemu Olga selalu ini. Tapi lu kalah sama dia. Lu lihat Selalu apa berliannya. dia? Berliannya you like diamond, me? diamond. You like me? You cool. You cool katanya. You cool. Cool. Iya. Yeah. Ya You udah. cool. Nanti kita dengerin lagunya Kid sama Ya. lagunya Leonardo. Judulnya Ya. apa? Almost is never Ternyata- enough. Oke. Almost is never enough. Almost hampir tuh. Oh, Rapi Ahmad ternyata tadi kan By the sudah. way, so Raffi. Jelasin dulu Kakak Luna. Tadi Rapi dipoto. Ahmad, this guy over here. me. My buddy. Yes, Yeah, okay. he's chasing this one particular girl called Really? Gigi. Yes. Really? Her name is Gigi or Okay. Nagita Slagina. Okay. So So Mike. he wanted, Right? dated her. Oh, But the okay. Yes. girl still say no. But you gotta sing this song to her, man. Ah, katanya suruh nyanyi loh. Nyanyi apa? Okay, Tolong kasih lagu. teach him? Can you teach him? Udin, kasih lagu. Kid. Ngapa jadi Udin? Kid Martin. Tin kalau lu mau panggil. Tintin. Ngapa jadi Udin? Kate Martin. Oh, jadi Udin. okay. Coba kasih lagu cinta. Kalau buat bilang Rapi Ahmad mau ngasih lagu cinta yang bagus apa lagi suka sama orang. Okay, can you give Raffi a suggestion? What song What he should song? sing to this girl? Please song? suruh nyanyi dikit apa Or gitu. can Yes. you teach him? You can touch me. What song to sing to Up to this you, girl up to that you. you want to get to? Yeah. Yeah. Ya, oke. You gotta sing, man. You know, just Bentar. sing any love song. Can you teach him like Teach, give example to him like what song? Okay, I'll give you a refrain. Okay. You just walk up into Yes. her face. Ini Just lagu go. dari Kid Oke. Martin buat kalau lagi suka sama Raffi. seseorang. Rapi. Ih, lu bisa ngerti lu ya? Walk up to her Sa- and just go. Now and forever, I will be your man. Now Tuh. and forever, I will be your man. Artinya- Lo Yes. sebentar. Lo gak usah tepuk tangan kayak ngerti aja lo. Lagu-laguan lo. Sekolah aja lo gak bisa. Yaudah. Now and forever, I will be your man. Keren. Sekarang dan untuk selamanya Gue gue akan jadi laki-laki buat lo. Tapi ngomong-ngomong yang like itu baru 29.000. Karena Jadi kurang ada 1.000. syaratnya 30.000 ya. Ya ampun, Kakak Pokoknya Ime. doain aja mudah-mudahan sampai lebih dari 30.000 biar gue berhasil mengejar cintanya Nagita Slavina. Iya, Harus amin. lebih dari 29.000. Ya mudah-mudahan hatinya Nagita Slavina yang dikejar sama Rapi, cintanya mudah-mudahan lama-lama dia akan luntur. Ya kalau gue gak sama dia gue balik lagi sama lu deh. Lu kan Aquarius juga sama. Iya betul. Iya kan? Bener gak? Yes. Yaudah. Oke, You can sing? you can sing? Yes, of course. Now, Yes. almost Ke toilet aja is langsung. never Bukan, enough. itu bawa pesing beda. Hah? Ini almost is never enough. Ini ciptaan Oke. siapa sih? Leonardo? Ini ciptaan siapa? Ariana Grande. Siapa? Ariana Grande. Ariana Grande. Oh. Ariana Grande. Udah bikin video klipnya? Ariana Grande ya. Oke. Itu ini nama lagunya orangnya bukan Ariana nama perumahan ya Lagunya Ariana Grande. Grande. Oh, oke. Temennya Arya Wiguna Langsung kali. aja kalau gitu. Kid Martin featuring Leonardo. Almost is never enough. enough. Yo! Sahabat Sahabat dahsyat, dahsyat. kita Tadi- juga turut berduka cita Ya. dan juga kita berdoa semuanya untuk korban Gunung Kelut yang ada di Benar, sana. dan juga kota-kota sekitarnya Ya, yang di sudah sana. terkena imbasan dari Hujan abu dan Hujan lain-lainnya. abu. Mudah-mudahan kita doakan supaya diberikan ketabahan. Ya. Mudah-mudahan
badai Tetap pasti bi- berlalu. benar. Yang namanya musibah mudah-mudahan kita doakan semoga cepat berlalu supaya sehingga Amin. bisa beraktivitas lagi seperti Dan biasa. mudah-mudahan Amin. semuanya dari tempat bisa cepat ke tempat evakuasi supaya tidak terkena dari letusan Gunung Kelut itu Ya. sendiri. Amin. Dan Amin. kita di studio sudah ada Teteh Nia dan Niati. Apa kabar Teh? Alhamdulillah Amin. baik. Surprise Tambah tuh buat kita cantik, Tehnia iya. bisa datang ke Dahsyat. Dan ini makasih. pertama kalinya Tehnia mau hadir di dalam sebuah acara TV show. Tepuk Yes. tangan buat Tehnia. Hanya di Dahsyat Tehnia mau datang. Dan juga Valentine lagi pas dan Valentine. terlihat ya. cantik loh Teh Nia. Iya. Iya terima kasih. Cuma Tetap saya awet mudanya tetap Aku luar ngeliat Tehnia tuh kayak- Alhamdulillah doanya. Gak pernah tua ya? Kayak umur 20 tahun. Ay, Bener Teh? kita berteman dong. Tapi mendingan kamu tuker deh. Enggak. Daripada dipacarin bentar lagi. Enggak mungkin. Ini teman mama aku. Suka bebe mama aku. Teh Nia, Ya. kabarnya baik. Alhamdulillah. sehat. Anak gimana kemarin habis menikah kan? Itu dia kangen juga ya sama Oi. Sama Udah pindah ya? Angga, ya Angga kan kalau Angga di rumah ya hari-hari sama saya.